to fix more than you break. If you're the kind who takes the time to help a stranger in the rain, there's a place for people like you. If you stand up for those down on their knees and lend a voice to those who cannot speak, if you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. If you walk around with your heart on your sleeve, and if you're trying to be the change you wanna see, if you lay down your life for love so someone could be saved, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. There's a place up there for people like you. I know you're out there, so keep doing what you do, 'cause there's a place up there for people like you. Any people like you. Na kile muthenya wa Wednesday maita maingi ni ukoraga ona kondu wa fato kona tu andu tamatano na koguo aikorwo uri handu ta hau mogan aikora people like you. Na muthenya umuthe taboikara mwanake tutwaria ni niguo andu makamenya umuthe twina tondu godo ni emogithi matindania na andu maratinda guku matarahe thayo metagwo Joy wa Macharia na muthuri wa Tonyuru. Tonyuru they are rodents. Karibu sana. Thank you. Wewe witagwo atia? Nina ni njitagwo Mbugua. Mbugua no Achege. Mbugua Achege. Korwo thini wa digital space. Riu ndio tuko twina. Ni ni tuko twina etabarire ni. Ne uko tu kwa hindari kana? Guku. Actually ni mweri. Rathi guthira ni mweri wa keri. Tondu ungiurio inoro ri urari onate inoro ri sawa nona uria tugaga ati ni mucio otugina otanae ona gwikira mundu knowledge na ku gain skills iria urabatara ni feel ni so are you better than you came? Than I came. Okay, ndo akiona na ino tutiro ikarania na tutiro ikarania na Jomori mwana wacha mania na Mbugua tondu bishera maikitie na kure ari maikite ari bicha ya muhoni iri muhoni kahoni uro ugu kogo
uria ndacemania nae ti uria njamanagia na Joy na Njomo wona ate tauira hena ka difference tondu ari ndu muhando na thikiririo tau Njomo no thikiririo kweli Njomo angitukwaria miario ku egie urimi wa mbuku no athikiririo okay riu na ndira utuma kiama gwacemania na Njomo mwira atiriri hena bara itegutonya nindi go contest uhoro wa mbuku icio na asapra ya Africa de dukario nari na acoke amenya riu bara ni ya Kenani ya Joy ni ndamenye niki kirathi ni Joy iduna ndio cifu woga uriaragi urirwa na Njomo no ndukurwa na Joy kana Joy ri ndo moko na iguru no herera ni wethamba ndamutwiria ri ni ndarikie kumenya niki kiramuthenia na niki urona tariki kiramugia tu tondu tutirigite kwaria riu kuguo to ningumweta turianire ri yake nathio no ya Njomo ndiramenya ugita gwiciria ukiuga ni gwita Joy ona ni ungieta ona Njomo muikara thi ona Njomo ni kumutumira kiama tondu ni deeper ni kumutumira Benjamin Wangari aya tumwira tiriri hey hau ati guthie wega ona kumurate ethe buku ta ithano ni kumwethera make not ni nguria tondu kwenda kaugere ndarire buku we ndungiria buku ndukwenda go promote mwana uri ungikana acha ni kumwethera market tondu ndarikie kumenya andu acio ri riu ndina thina na Joy yake ndamenyire bara yake Njomo ri buku ciake ni ciarite muno ni ongereire sigate araga ha gutwara riu ndamenya as long as ni ukirari ni kumutha andu aria mariaga indo iria cie ndwara riu uthu mwere ni icio ciathira hau ungimwethera andu ri ni he gukohega no he handu auga ati ni ukumutumira kiama he kotangicirio mutumire mundu ungi Benjamin na tondu wanjira ri ni ndaiganira na tondu ugikirwo ni mwana waku utigari ndaigua ona baro ni athira kabo Benjamin we ni sawa njune tuko tukiri na muthenya wa umuthi tuko tukiri uhoro igi githomo no tutanaria uhoro igi githomo kuna maundu maingi matiganite ndeto cigimainie na kwina icera itiganite ndakuria ndi kwiraga maita maingi uria kuragithie na mbere kuna na Nakuru County kwina project itiganite na ni ndakoro muno ngirumirira tondu ni tuko tukirumirira kuria president arakuragithie governor makauga ni ati governor araiga kwina projects done and dusted icio ni completed na hakiri na miario gukionete na ndakirumirira ya governor Susan Kihika gukina project ikiri stalled nira ya health project ya hukafere kuria Mall sub county Elbagon Oreguruoni Refofo Bahati Lare model health center no horo ikimaini na maundu macio mothe tuko tuli getha governor na kindu kiragenire ni ati ndakimonire makiri hamwe governor Kinothia Mbugua governor Muthuriti Rikinyanjui na governor Susan koguo ni kunania othe aiko kwina maundu matarakiri mabange gucia macio ni maundu megukwo magithondekwo kwina of course operations thini wa health centers itiganite horo igie Tinet Kapkoi Githima Kiprimeyo Losiro Ngodu Mogowa dispensary Githioro Gatundu Balgei and Balut gwiciria icio ciothe riu ni irakorwo cie thini wa operations na hau ni handu hega. Of course gukiri na uhoro the new level 4 hospitals iri under construction Subikia sub-county hau ni 97%, Kiptororo sub-county iyo ni Kuresoi na Rugai sub-county no na by the way no yambiriro hindi ya Muthuriti Moi wa Kibaki ari dream yake na muthata wakwa ari ko munene muno Mirugi wa Kariuki kwina nyudwa ari assistant minister na agikua na ndege kogo Mirugi Kariuki hospital na Lagaraga sub-county hospitals CRF for 4 no igukorwo they are well but we are operating 8 how gwe no tukakiuga maundu macio me gukorwo makirorwo ati governor they were sisi operate gatakati-ini ka thaa 8 no thaa igiri rucini nginya thaa 11 no riu governor kariu ni 24/7 na muno kiragenia ni ati Muthuriti Mirugi wa Kariuki ala matoi Mirugi wa Kariuki ni akoragwo ari thiini wa Kiririmbi
gitu Keinoro kuna maundu matiganite kwina horo iki marisha barabara maundu mantontu akono tukiona president na no wega ona inyue muikagia kura mwakorwo mukirora maundu ria maragirie na mbere niki kiragirie na mbere thiini wa matura matiganite maundu acio twana korwo tukimanora matiganite no riu ri mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni agitiriha icera riake ria kiwira thiku ta 3 guo thiini wa county ya Naikuru na agitiriha icera riri gicigo-ini kia ubunge kia Naikuru ya irathiro Gilgil na Naivasha. Undu uria muneneka ni uheani wa title deeds makiria ma 2,000 kuri aikari a Girigiri uhoro wa kuria Girigiri na jirani na muno gukugura na jirani na muno umenye horo igi title ni kindu kia bata muno aikari akipta Gwanyi magite matoire matari maheo title kwa makiria ma miaka 50 koguo na aliko professor ici ni tutwanaria muno na professor deu ni makiheirwo na ni ndakiona rugano ruru gwikitwo ni Robert wa Maina na thirikari unene ikihanite maratathi ma title deeds ngiri icio twakigweta 2,700 kuri aikari a gicigo kia bunge kia Girigiri county ya Naikuru thutha aikari acio kuherithika kwa miaka makiria ma 50 matari maratathi ma koguo iko wendo kumirite ni wega kurumira maundu macio ni uheani ukinyiriirio ni thirikari nene igongona-ini ria rigwikinyitio ni mutongoria wa bururi Dr. William Samoei Ruto na munini wake Kithure Kindiki professor na mauga mahocetie muno uhoro uyu wa gutigirira ati ithurano ria keri ni megukwo magithurwo ni undu wa wiro makiruta na udirugano rukindiritwo ni mwandiki wa mohoro Robert Maina mwandiki wa mohoro nijoho president William Ruto ni agitirihite icera riake thiini wa Naikuru na ni makiuma na His Excellency Susan Kihika horo igi comprehensive visit kuretwo kirati na akiwa nyumba cia raithi kuna pipeline muthia na uhocio wa kuheana title deeds kuria mwena wa Kitagwanyi gwijo no kurikana ku na ni title ire ikoretwo irehete urugari kurikaria mwena uyu kwa miaka makiria ma 50 mari mugunda-ini itiganite kuchire macio maundu mukiui na ndigukiuma no horo igi muheshimiwa Martha Wangari na Rick Nyanjui tolumana ko thino utongoria ucio kuwa ikaria mwena uyu muigite wagi wa title deeds ici ukoretwo ukimagia na ukamaiga na heo kwa ihinda kurumirira migunda yao gukorwo makiru no moime no riu ndeto ni ati marekitie kuheo title deeds ucio ni horo mukindiriku na ningi aciothe yumaka nyititwo ugeni muthuri wetagwo Samburu Kiongozi ucio nake ni first ni muthuri wa governor Susan Kihika koguo no wega andu gukorwo magicera mautama magithie na mbere mugakorwo mukirorera riu muthenya wa muthe ri twenda kurora horo iki githomo na githomo ni koretwo gikiario na njira itarathera wega kaigwa andu makiuga kwina kigeranio kiragithia atia mwana waku hana riu maundu macio mothe moto kurenda kwaria muthenya wa muthe ni tukurora key discussion topics uhoro rigi ni education beyond grades, learner well-being na emotional health, uhoro rigi mainia na aciari na arutani gutigira ciana ciateithika ku understand learner beyond the system. Kuna uhoro rigi competences na riu maundu macio no tukiaririe na mundu ukihigira maundu macio muthenya wa omothe twina Vanessa Wanjiru. Vanessa, karibu sana. Thank you so much. Karibu sana. Thank you muno. Ndakena niko korwo muciĩ wo tugi. No tana. Goko matana hamaga maundu mothe. No mothe turatana ha githomo. Yes. Karibu sana. I'm very happy. Ado tugimeta ndona ado meda kumenya mundu. So Vanessa Wanjiru no. Njitaga Wanjiru. Ndi mutarani, ndi murutani. The psychologist. Ntwekaga research ya githomo na Ministry of Education. Na honge ciothe cia githomo ni turutaga wira nacio. Nigetha tuhote gukinyiria arutani na arutwo
kiria gikoragwo kirugitwo mariko-ini mau. Yes. Ni uhoro mwega ta njira atiriri ni kigano kiriko kirathii na mbere thaa ici? Thaa ici twi wave-ini igeranio. Kwina KJSEA, kwina KIPSEA na kwina KCSE. Na igeranio cio irekwo ũndũ ũmwe. KCSE yo ni ya form 4. KCSE ni ya form 4. Ni ndagikire. KJSEA ni ya grade 9 aria meguthie grade 10. Aria mwisho riria twari haha twaragia horo wa subject combination. Na tukiuga ni hari arutwo ni meguthura subjects na Gikuyu cietagwo atia ndiritu? Du no mathomo kuri ithomo ria mathabu. Yes. Ko ya Githungu tondu tikimeta atia uguo. Riu arutwo ni meguthura toria twi form 2 ni twathuraga tuka drop a few subjects nigetha to pursue a particular line. Koguo riu aya nao ni mathurire subject na magithura thukuru. Riu tweterere grade 10 ikinye amarikie gwika kigeranio nigetha kima tuike transition from grade 10 to grade 11. Na waria marekagia KIPSEA mathie junior school. Na waria mareka KCSE they join the universities. Kana world of work depending na lana uria egugikorwo. Yes. Nikiriko gikarika rucio kigeranio ni KJSEA. Kiriko kiu ni kia grade 10. So grade 10 ri ni mekuheo certificate. Iyo ni ta not grade 10, grade 9. Iyo ni ta class 8 yatene. Ikongero riu mwaka class 8. Aria me grade 10 magirirwo gukorwo me form 1. Tukifuata the system ya 844. They were supposed to join form 1 but magicokio in the junior school nigetha mathomere ku grade 9. Nigetha majoin senior school tukorwo na grade 10, 11 and 12. Then from there mwana ucio no athie to the world of work kana no join any university of depending with the career area mwana ucio gukorwo gipursue. Urauga kwina ciana ikurikiria ha cia form 4 ni how ga grade 9 ri grade 9 tuguthie grade 10 tuigire grade 11 and grade 12. Tajiratere senior school library grade 10. So grade 10 to 12. Grade 10 to 12. Na ne age based. Yes. Kuguchuru mwana we na miaka 15. Around that. Ginya 18 years. Around that. Ucio no reka KCB. Ucio ni reka yes. Ucio ni reka KCB at grade 12. Yes. Lu ni arikia rigu kinya rigu kugora rigu pre-career specialization. Okay. Riria twari haha derito. Is it a transition? Is it a pathway? Gurika kwena kitu tutaka pathway, kitu tugeta track. Yes. When we were here, ne twa explore them maundu maingi tuki explore pathways. Tukiuga twina pathway thatu, if we can remember. Twina pathway thatu, twina STEM, twina social sciences, and we have arts and sports. All these pathways shigo pursue ni mwana uri riu urajo ni grade 10, 11 and 12. Nigetha eke main paper. Now, in all these pathways, kwe career mwana ucio eko join, after pursuing a particular combination, subject combination, niyo eko muhe career. All right? Twe hamwe. Ndoto yako igua. Leo from career yo, niyo ekuga atiriri, ni ego pursue, ni ekwenderea guthie university kana eko join to the world of work. For example, Alana who will pursue graphic design in senior school, githe to aume na join the world of work. Alana who will pursue music and dance, githe to aume senior school na athie directly to the world of work. But Alana who will be pursuing law, no kake iko. Okay. But Alana who lana ria ugukorwo agika law. Watho ri. Ucio githe deko need guthie in the university nigetha eke
Pursue legal studies. Bachelors. Ya watho. Ya watho. So we careers iria mwana ekuma senior school aigirite to the world of work kana mawira-ini na gwe career mwana ekuma senior school aigira university depending no na haria mwana egukorwo gipasi. Mwana bati kuingira cukuru na miaka igana tokora twikate tutwikite lazy atwakorwo kuri aciari aguta ni ithwe ati mwana uma mugongo ri aratwarwo anga play group no ndathoma nyamu na nyoni mwana bati guthii cukuru na miaka ina akorwo onganyi na igania amenya family ciao amenya kuria na akamenya nginya gwitwara bata ti mwarimu ati mwarimu wa nethari ati no amuta guthii bata niguo 4 years but niko dependaga na mwana na muciari tondu mwana angianjia ningi thukuru munini muno ti wega no 4 years ni recommended no bado mwana ukuingira thukuru na miaka 3 ri kuno amenya riu ni play group no takire thini wa system ino meciria-ini makwa mwana ukuingira gara tuthoria cigeria atiriri nduguteithio ni mwarimu to ti mwarimu aciaragira mwana mwana ari waku tuko ati ubati guikara na mwana uyu agathii cukuru wa miaka 4 twamatwara play group gwekata from the developmental stages mwana ucio akiingira play group ri mwana ucio thomaga ki in fact ona matithomaga no guthaka na gukoma but mwana kundu ciana ngoraga cigirwo mito makoragwo na turire ni mwana akome cukuru haru akome kwa nyina makoragwo na turire na mani makiheagwo irio na ungithie nathari ni gukoragwo na tu slide na tumuthanga hari no riu ri mwana alanagi through play mwana wingirite play group ndinagiuka kuweka mwana wingirite play group ndungimu compare na mwana utathomete play group mwana wingirite play group ni mathomaga sounds ni mathomaga to shape na scribbling coloring na ndo icio koguo mwana uria na mwana akiingira PP1 tondu from play group tuthiaga PP1 ni kuome kwanjia guthoma letters na ginya speech njega ya mwana developagirwo mwana ye hau miaka-ini 3 uguo so there is a difference but ni preference ya muciari angiona kuingiria wake na miaka 3 no wega angiona ndekwenda gutinda agitigira muiritu wa wira mwana ri athia aka socialize na ciana iria ingiri still okay na angiona we ni ekwirerera mwana ri amufundithie maundu mau mothe mathiaga guthoma thukuru ri talk of potty training it is still okay ni preference ya muciari hau koguo mwana atonye cukuru ena 4 to 5 years yeah the curriculum demands 4 to 5 years iyo ni PP1 na PP2 na what iyo tu no interaction iyo ni interaction wera kugaru ni uma nyondo-ini cia na nyina socialization na ithe aria maciaranirwo ni okaru kuri andu angi mari nja wa family ino nayo ya primary 6 to 11 ndona neho 1 to 6 na neho ena kigeranio gya KPSEA gikira kio ni gitwe gya KPSEA gika okay ni kigeranio kiria gigutuma mwana ucio a join junior school ale twa chief ki hinde yo kigeranio kiu gitionekaga ta gigia bata mudu aciragia mwana 20% no kina 20%. In fact research iria turekaga macukuru-ini turakoraga na aciari matiamenya kwigera kigeranio giekagwo 20% and how essential that exam iri no kigeranio kiu ni gigukuwa 20% in the main paper ya KPSEA KJSEA ha kurario horo igiki turario horo wigi kigeranio kiu kia KPSEA kiria kigeragia kuma mwana ingira cukuru ginya level 6 grade 6
kuma hau aingire junior school na junior school ni cia separated on a primary. Those are two schools, but within one school. Yeah, within one school. It is under one administration. It is 7 to 9. Yeah, under one administration. Although the government nirageria kuona uria agi separate senior school na junior school. Na no ifati kudomicile huko primary kana secondary ya hakuhi. Itondo riri ikudomicile huko. Tokorwo mahota riu gugicenjia administration na niho ngugaga arimu aria mekite degree in education they are in a very high chance ya kuheo headship ya junior school. Naona harimu aria mekite tu mathoma and that's why to pursue to insistaga muno mwarimu ndagaikare na certificate karingirire na copy one teacher athina bena ni endelee guthoma. Kogwo acio ni mekuheo headship ya senior school. Ya junior school. Junior school ni grade 7 and 9. Grades 7 to 9. 7 to 9. Na ni miaka 3. Na hau ni hotu twambiririe miaka 2 thiini wa pre-primary. Yes. Tuoka KIPSEA 6 years. Riu ningi twi junior school miaka 3. Hano ho mwana arika kiganio gia KJSEA riu ni nduigi magire gwetha maritwa tungigweta niki ati ni Kenya Junior Se ni nduio yutuga KCPE kana KCSE kiore kia form 4 na kia class riu no na gitia menyeka ati KJSEA gete KJSEA kiu ni toria tuga KCPE the initials of Kenya certificate education. Yes. No hado utinda tukiuga Kenya certificate education bla 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 tugagita gitoi KCPE gikitugite KJSEA na tumenya nikio kira bridge senior school na kiria na junior school and to senior school. Hado marathoma arts and sport. Yes. STEM. Yes. Social science. Pathways. Unu twakinya riu pathways now. Twakinya pathways. Haha akirikia junior school. Already nafati gukorwo akimenya pathway yake ni iriku. The career pathway now. Agirirwo gukorwo ekite itago exploration stage. Kwa mwana ucio agirirwo gukorwo explorate akamenya na tari uriria twa introduce aga kirere twa introduce aga laboratories in junior school. Nitakuheria microphone yangu andu magwa ndagwita ate ndako hamweka no ikita microphone riria twa introduce aga lab in junior school twamikiraga nigetha mwana ucio ahote ku explore. No tondu mwana we wired in the scientific way ni aguthie ethe caliph na hau uguo caliph ni kahuti okay akarehe microscope ine arore one kahana atia you know the curiosity ni kuonania atiriri na mwana uyu ri ena interest ya sciences iyo ni STEM. Haya mwana utari na interest completely taru mwana wa kiria mwana wa social studies do kumukora na curiosity yo tautamuhujia kumukora na bible kana content creator TikTok no akirora kurathi atia fururi-ini you know. So introduction ya tunyamu tu call indo icio call the lab or whatever share nigetha mwarimu na mwana mahote ku explore no ne interest ya mwana ucio because tukoragwo twi wired differently. So with that stage mwana uyu akirikia from grade 7 8 and 9 ni gukorwo riu akimenya ndirenda gutwika kina na tariu ciana nyingi iria ndaragia nacio both in public and primary school ni uramwira atiriri ta njorera kiri urenda gukorwo turogatwika. Yes, ta njorera ukona agucoreire tariu ta ndirito hau uguo na microphone you know na mixer hau and a very nice picture mwana gacora ugacemania na angi maracora menas angi maracora me lawyers angi me judges me igoti-ini koguo mwana ucio already ena the picture of what
arenda gukorwo based on exploration iria ekete na guidance iria onete ahetwo cukuru. Koguo already ni athereirwo arenda gwatuika ni athereirwo arenda gutuika ni arahutia maundu macio. Yes, mwana uragucorera we through ujire ndicore nie the psychologist, you know, already that image is in your mind. Yeah, it's already in my mind. Yeah, wiga maundu matatu: arts and sports science, STEM na social science. Yes, social science ni languages kan? Yeah, kwena languages. We also have the humanities. Yeah, the geography, the history, the CRE, IRE, all that. Arikia riu haha ri wakota rueke ni taudo ni China makiuga ciana ciothe cia artificial intelligence. Riu tukuma haha riu from junior school senior school atigari kinya rimwe guthi university kana atigia level imwe na hau niho ingenda ku insist on hena careers mwana ucio ekuoya cimutware direct to the world of work. Taru ithu uria twarikagia cukuru ukorio atiri ukerwo abe the driving tube twicirie ni atia alafu ajirwa kerwo ni mamu wao riu ri tondu mama wanyu rutaga wira kiria TSC ri ndugike education nigetha urutani nigetha nyaga kwandikithia no ndurathie because ati niwendete muno education, you know, nginya na tutia explore absolutely nothing. Kogo he track most of them shilalin on arts and sports. Manoneka music and dance akarekia shukuru, akarekia grade 12, I get direct to the world of work without necessarily going to senior school. Atagienda kuongerera mathomo. Ni ameguthi university aria magukorwo aria mataguthi direct from senior school to the world of work. Acio ni for example mwana urenda go pursue journalism. Yes, ni ekuheo exposure agithomera senior school, but then they will need to pursue it in the university now as a professional. Okay. Mwana gwika maybe say a medic would definitely need to go to, but the beauty with CBE ni gukorwo na community learning. Kogo ciana icio ni ciri exploraga muno, ona ni muri onaga ringi ciana cia journalist giuka ireka journalism cigiuka guku shikienda kumenya kana region there is a project they are following on kogo ni marikoragwo me more exposed, unlike us aria twathomaga maundu mau more in theoretical form. There is a lot of practicality and hands-on learning. Not ranoka haude pre-career specialization ile their core subjects. Gucia ni githungu, githweri, mathabu na community service. The community service ni guthie kwa hatithio thoko. Kumenya. And community service, if we give an example ya thokori, learners no matomo make resource mobilization. Rege tuge tureda, we want to make our market clean. Rege gutire mai na kei after a research. Mauna rege goko re tugekira matangi mama thoko iciri no kwagire na guteithie our community. You know, tari thoko ta ya Gikuyu, ya Wangige, ya wherever, ya Githurai, Kamukoji, learners area yori no mameweta project. Kogo meguthie make resource mobilization, mashoke mathi magure matangi, mathi mekire something like that. Okay. Make interactaga na community, because we are talking about hands-on learning and practical learning. Nigo tuko tugikiria ri world of work ucio ni ta no ucio wa join world of work todo atare maite matatu: world of work, college and university. World of work ni uriko ni ucio ukurutite kuhura rada
kana gutumana na charahani. Kwina mundu weka home science, a very nice combination ya home science kana fashion and design. I feel ni competent wakinyari. Okay. No diega geke garutewira wako. But their careers shiko need advancement. Yes. And those ones, they are non-negotiables. Yeah. Ni amana di college. Ekatuge atiriri, there will be no much difference no ria twarikagio na ithuĩ cukuru tari uguo twarikagia tuka join agimaka join college agimaka join university agimaka join agimaka gaguthie completely magathi gwika these other courses kana normal again matwikire nio mara ihuria ngari. But the beauty with CBE, mwana ucio arauma competent na nikio twina competences. Okay. The core competences. No college, university now. Todo atari maita matatu. Out of work, nitugweteire. Ugoka college. Na university. University ni amegothire. Haya. Mwana ureka mwana urenda gwika agriculture. Ako join university kana ako join college. Corona agriculture. For example, what does it get on offer? Jomo Kenyatta. Okay, Jomo Kenyatta. Do ni kuri mechanical ni kuri agricultural engineering. Agricultural engineering. Ni mari nyamu agame ni mari ando amadiraga no horo igi matiga na ki no horo aguthima tiri. So there is science. So it is the same thing. Although ni corona, I don't want to call it grading per se. No, ni corona people who have exceeded expectations and people who are approaching expectations and people who are not below expectation. Below expectation. Tikometa irigia because makinya how, but we cannot define a learner with a grade kana a certificate. Okay. This learner is holistic na ona kugikinya niarehe below expectation ena capabilities na interest na personalities igishige mu make a better people, like a better person. Like how many people magi ready and they're the the best. Yeah, they made it in life. Yeah, they made it in life. Yeah. Nyo hormona tuna Vanessa Wanjiru na muthenya wa umuthi tukigeria oro hanini hari horo igimainie na maundu matiganite megi horo igi githomo na is a psychologist, educational researcher na muno waino wa muthi tukigeria guteithia young minds hari horo igi ku understand githomo ra gikoretwo kihana na horo igi CBC, horo igi CBE na 844 system. Kona to hau maundu maingi mato ko tukeria muthenya muthi tukoboikiria hani tukicokeria kahinda gatari harani cihanda thaa 4 cia tukenda ika 25.
mgeni amefika kwetu, sasa yumo ndani yetu. Ujitoe kwake Mungu, aioshe roho yako. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Yesu atakapokuja. Eni riboro tugire kurukugio tiga tadia tura thiini wa Inoro twakorwo tukiriga roho yangu naiba riboro Papi Clever mena mutumia wake wetagwo Dorcas. Eni tajira tiriri Veneza aciarire nituno tutiracaria ndawetha tumuhoro ngaikara ta mundu mugi uhoro wa githomo nikirahengeca muno na wa mbere ona kuicio maybe na muthunguragia ngoria hari budget ya githomo what also are they doing hauto ni junior acera ri in school autani aria mekuo ri na muno ndina bata na high school nurakora autani ni moi uria kurathia na mbere kwina retouring ne ministry irekate ndo akuharia maundu ma no you interacted now. Yeah. Yeah. Are they prepared? Yes they are. Taru ndirari na Arimu Alliance last week on Thursday. Thank you so much Mr. Kamau. Shukuru ya Alliance majiririe ko integrate CBE na the current form 2. So 844 system. Yes. No. Form 2 aria me Alliance taishiri mathomaga na mutaratara wa CBE. Aterere mai no 844 system. Yes. No mathomaga na mutaratara wa CBE atia. CBE togani na involve a lot of hands-on na a lot of practicality. It is so practical, eh? Haya, CBE ninekira ina core competencies. These core competencies no sure mara integrate in the 844 system. Kogo, what does that mean? Mwana over the Alliance next year wa grade 10 agokora Arimu formed and Arimu ready to receive them. So kwena retouring ni kiro last na mahari tauhe na mwalimu kujiraga murata wakwa eto principal Kimida ne retire ajiraga tire hai mudo tutiture hathagathaga tuku receive chana ici grade 10 yate. Yes. Nete hihi shukuru chu urare wike kutukira board of management kwa mukira ciana ici cha grade 10. One preparation ya the consumers arutani gitwe magiriro gukimenya uria mego the retooling call it it is basically that na the government ni ikete retooling kuri Arimu acio extensively or intensively. Haya kwena retooling yege egwiko after shukuru I think during this season probably in somewhere in December or something. I'm not sure of the communicated dates but no egwiko kuri Arimu aria matekire last time slot area yekagore aya now nimeguka meke this time. So preparation is well done. Like niyo no durigenda kwira sheri ni matikamake musharia ngigwa taratherero no tonye shukuru na atario ni mwalimu. Yes. Yoke katuma ngori ugo tondu aciari maranegena muno kumatura mathomire no marekirio homework ni ruto magekithio homework nyingi. No aciari magekithio homework na ni ndathomire na ndathoma uranjira njuke ndeithie mwana wakwa kae wira wa mwalimu ari uriko no acemania maundu macio ndiri tu ni aciari kana mara complain aria jamanitie nao aria kuru what percentage aria kuru exactly tondu ni aciari aria maruga wira wakwa ni umwe wa kureha school fees
no horo wa kunjikaria hau anga ebubu by the way mugithomithia githungu ri murauga atia abu kudu riu tuthiathomirie guo urera muciari tani thomithie mwana wakwa riu gakora mwanae waku ri ona ni arakararia tondu uria thomithagio ni mwarimu wake ri we nduranyita tondu uri wa 844 na we urathomithia we wi muciari urathomithia mwana nike na ucio ti wira wako akiheirwo wira wa muciari niko oversight ate homework ni eko na tondu hena competence tureta self efficacy in our in the 7 competences. Self efficacy ni kuga atiriri mwana no eikire maundu na ni mwana self driven. Koguo ri wira wa muciari ni ku empower mwana na ku offer a very safe and non-judgmental space iria mwana ucio ekuhota guthoma na gwika wira wake wa cukuru atari interfered with. Kana ne kauma cukuru. Nekauga moms unionyeshe. Are you going to be a lesser parent kwa ugathomithia? No, you won't. Tukwira tumaruga atiriri mwarimu uri rikania na mwana cukuru na homework guku atige guka tondu ringi nduri na capacity ringi ona nduwi ringi ndwathomete no ni urerwa ati nubatie ku supervise homework ya mwana ucio tukura hau tatubatie a national conversation ni ndura supervise ukimwiraga haha hagirirwo we ura supervise yeke atware thukuru yeke correction na mwarimu and then mwana agakorwo ni athomera thukuru. Yours is to offer a safe environment he mwana ucio tajate haha ri so every learner deserves to feel seen, safe, and supported. Yes. Nikugate gunako ati mwana wothe agireirwo kuigua ni araiguika autonomy autonomy ni kina gikoyo well of course ni iganeire whether kuga no make a decision ne respecto na tue itua uria arona we kwagiriire na daga shatwo down na daga panishwo then na daka shimwo tarui kiro stigma tarui ithu tugithoma ri twari na mathafu riria twathomaga mathafu ri in our class kwari na ciana iria cia performaga very well aria ma perform very well based on na makiria twahetwo ni mwarimu ri hega kona maikagio waliopata 80% ona kuandikwo na makandikwo haria haya aria matana perform ri aria mararigi mwena uyu ungi makandikwo mwena uyu ungi ithu itu yetagwo full scorner kogo ikagio ka full scorner ate wewe ngidini wewe kirimu ona kwaja kwena utarimuka ate wewe ukigite ta nyukwa exactly na wetu kirimu ni ndu wakwaga ku kinyamaki iria mwarimu ucio wa mathafu akugite othe makinye alright that is stigma tondu twajagiriria kuona ginya in fact tukiandika script ni hakiri-ini cito na ngoro-ini cito wale ndio machopi wa maths sisi wengine tutielewaga koguo ni hakiri cito cike block na mathafu kana whichever subject twapanishagwo in that. In fact kwari ginya na boko twahuragwo ifoko okorwo mukwiritwo ulesete na 4 ukahurwo ifoko 4 okorwo ulesete na 5 ukahurwo na 5. So by the end of the day we ended up hating that subject completely na tutia performire aria maikagio hau matia performire. So shaming mwanari kiria yikaga erutaga self esteem yake akajia kuimena kogo mwana agatwika broken akajia kuimena akajia gukorwo na responses citara align na uria muciari kana mwarimu arenda. Uria mwarimu arenda tondu riu nona mwarimu uria mwana arenda tondu mwarimu arenda uria we arenda. Taketoke riri education beyond grades. Todo ciana ici no ngai iracokera
kuma ingira nathari unless ena special needs. Yes. Na tikucokerithio ni that grade tondu ona teno ta ira guide na age. So education beyond grades. Hena muthomi, hena lana, na hena muciari. Yes. Na tumafati ku focus on growth, skills and purpose. Yes. Not exam oriented. Ati ithue ndorire ndona atiriri arikia mohoro nio matikiro wira wa kuruta gutinda tugithii tukiwa ni cukuru iriku ati irathomire anga ni mwana uriku tondu ukirora ndigwicie kwina ati tutacio gikoro kuo by 2027 ndigwicie guko kwina ati anga ni mwananga wekaga anga x anga ndathomaga njikirite mai makwa no mai mahehu ngekira maguru ngara ngithoma exam oriented ni tweherera na CBE. Unfortunately it is nora ira exist na 844 aria mareka KCSE today ni exam oriented. Ona mifundithirie yao methodology ciao is based on performance. Okay. Is based on cramming. You can vini twakramaga muno. Niko kramu. Advantages of sole proprietorship. Ogashikramu re ifukuri hana. Kokoya tigo guo. Kabwe kagia ugiahitirie kabwe. Ukarigano ni chidi chide. Tigo guo ona kiuria kingia cenjirio yani ngituke twisted. Yes. No ora balance. Na ni wa goi. So the integration ya CBE is about understanding, is about critical thinking, is about problem solving. Icio ciekirwo hau ri mwana ucio ndegucokia kiuria kiu kuringana na uria mwarimu ugire, egucokia kuringana na uria we understandire. Okay. And from that understanding neo ikumu equip ati nginya muturire-ini athie angemeet a challenge ihanaine noguo ni ekota ku respond. Okay. Yeah. Twina Vanessa. Ne Vanessa. Kane Vanessa. Wajiro. Yes. Muthenya wa umuthi expert ni psychologist na ningi hore educational researcher. Tukaboikiria tugicokeria kahinda gatari haraya. Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita Nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita Eterona Jesu, no ajetenere, quiero na moko, na jera.
niene joe Jesu wakwa no ajetereire ahuro kimanena mone wale hey na aje ewe moto Erona Jesu no ajetereire Namoko, namoko, namoko. Haya, 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 haya. Erona Jesu, yeno ajeterere. Quiero verlo. Haya, haya. Namoko, makene, najere. Eni nirebo rwa dagitari riu haru dagitari riu teno no thio heo kiregetagwo prarani ninita nyodo wako inoka ina wega tukaigua tunyotokete muno yakura muthanya ngocirie ngwita dagitari Sara ukatu ho tuinire tuhone ngoro riu ma andu ni aguraria muno riu ndona nginya kuria Tanzania maito Maito ni arorire muno kuria bururi uria ndiamenya niki maito ni arora muno Samia niki giatuma wende ukihura riko nawe ya wilaya Kinondoni hususan maeneo ya Kimara, Magomeni, lakini pia na baadhi ya maeneo ya wilaya ya Ilala, maeneo ya Tabata. Baadhi ya watu wasioitakia mema nchi yetu wamefanya vurugu mbalimbali na kuleta madhara katika maeneo hayo, ikiwa ni pamoja na mali za wananchi. Sasa jeshi la polisi kufuatia hali hiyo linawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hau ni bururi wa kuria Tanzania muikare mukiroraga mukimenyaga uria bururi witu ukihana na maburi maria mangi mahana na magirio muno ni muthuri tagwo Majipia ni atuthikagiriria muno akarora maundu maria turakiaria na akiganira muno uria turagika na umuthi na uguo ngora ukira Majipia ugike uguo ndigwa ta kuri na budget ya kindu bilioni 700 no ndathikiriria ngakigwa ringi utiketwo retouring ngaigwa hi horo igie ciana citu ria irathoma ndigwa une tureta Wanjiru moke mateithiririe rimwe ni ndoraga thirikari itu ngona eke tu tumateithie tu ona mena resources no ni wega kurora uhoro igi mainera retouring wakonta curriculum hihi ya arufati agakundu gitagwo Kirima Mbogo Muranga Teachers ciana aciaria nao ni aciari na karenge mundu atigitie tuo mieri o mieri 3 aritae ucoke umwekeri retouring hii ni kikirathi na mbere kucia we need national conversation na mucoke na inywe KICD TSC na andore na ministry ya githomo mweke civic education uria kwagirire no eke umuthi tu ndimuteithie mukakiririkana waihura ni ateithirie muikare uria gukiagirire iyo yuma miario yakwa ikinyire kuri andu aria concerned tajiraterere Wanjiru Lana ni arabatara emotional support and health. Ciana ici
ikarikia rucio kanirikia rucio no gutikire na inge cigo korwo igeka igeranio ciana cirabatara ki tondu still kwina nao marero atiriri 844 ni guthira rathira ndo amona tondu rikathira 2027 koguo twina 844 na CBE no yanyu twameta yanyu ni itunike nani gwikire njega twira gitu no akwaria inyu ni nyumure mwena wa githomo muteithia kwina horo wigie niguo hote kwirikania maundu macio mothe itemi ria aciari na arutani gutigirira ciana ni ciatuika kiria irenda kana kiria ciabatigi iwe nginao niyo tukugwetaga understanding the learner build the system uhoro wigie either kan ni CBE kan CBC kan 844 mwarono wako tutige ikolebo ciana tukiugaga ici ni cia CBE taru hindi ya covid ni hari na ciana cia covid riu thaici twina ciana cia CBE na twina ciana iria cigutiriha 844 ni meciria mariku turekira thiini wa ciana icio tugicihe that label ici ni ciana cia CBE ni tondu tutioririo system ĩyo tutioririo but there was no national conversation tiga tu no kuru tweriwa tiriri thirikari ni na introduce system ya githomo tukigwa ni CBC tuikaite ri tukigwa ni geto CBE ndu tutahota kuyuria te okay tondu 844 yari ki awilesa no you can imagine we ugici kana muciari agiciria uguo ri na akiaria uguo mbere ya mwana ri mwana reyo yege anajichukua kama kinini kinyago confused by the way ndari ndwike mundu wa githweri ndito ari mwarimu ndi ni kwacenjirie ati ugiuka utangathini na ndiraigua nginya tugithoma ni una pick quickly by the way ndore slow learner tukirekia ri ni ndu wa thu ciakwa ri ujike evaluation tuguku exceeding kana approaching itondo ugroa ri ndu turagwa tau ndakwira ngoyaga ngerekano njengaga mwira atiri mata wako etagwo Simon tugutaga nake tumaundu ngathie handu kumweterera agacererwo itha ao kana ni akora nyimbite tagiko ni kungathia twira muria muthuri tukurikanire 10 uroka akajereke nguhe horo nyina ciana akiriku ngari na kana uko China niki ati thambithie tukuthambagia indo na mwana tucoke tuhure mbica na tumutume na email haya ndacoka nderwo ihe hauti haiganu kioro twathi twathambia na twahura mbica nikio ndacererwo yo no support na mulenda wajiro kwina support mithemba mingi tondu ni murakaritie muno acie acie ni bamwe acie kenu tondu riri ni mura muciarie batie gwetha school fees na mwana ucio actually basic needs no what are the basic needs what are thomithirio ndia twathoma ria githomo kiari bata etagwa hierarchy of needs Maslow hierarchy yeah ya mbere ari irio igire ari nyumba ithatu ari nguo wewe ngi ari riku ari githomo no gima wa mwiri no gima wa mwiri yeah you are basic as that those were basics from the psychological lens basic needs ni kukirisho physical nyumba shelter keke but ni harige twitaga emotional needs haria ujuriria atiriri mwana uyu agirirwo ku feel seen tondu ungiaga kuona mwana waku ri na you encourage mwana ucio capabilities ni ciake ri utekumushame no mo empower ri who will do that for you as a parent then tukeyuria atiriri ararega kuigwa niki tondu we have modern discipline ri he muthuri haha wakamere arazira ati ni amenya ndiageire mathabu wakamere ndahetukire mathabu akwa no wagu ajira ati ndagwire mathabu tondu ndauga tuikagio full score na ni ndiari fine kirathi aria mago wakawe wali wa full score kamere mena purity ya mara
ndagũire niĩ ndiagũire so tumako kwa basic needs yes mwana wĩra wa mũciari taniĩ rĩ nĩ ta arutani maraherithia aciari tondũ maybe gũtirĩ na conversation ya rĩrĩ ya bũrũri akuga atĩrĩrĩ nĩ system ĩrĩkũ ĩno ya gĩthomo tũrenda nao rĩu twĩ grade kĩ thaa ici twathiĩ 10 otagativa rĩ we have to have a national conversation tũranie atĩ twendaga nyamũ ĩhana ũũ katiguo twendaga gũtirĩ andũ ma involve in the development of the curriculum acio marĩ andĩke acio mayo wĩra aca ndĩritũ if you sit down with technocrats nĩ ũkũmenya ũrĩa gĩthomo gĩkoretwo gĩkuĩtwo na ũritũ tũtigane na politics na inegene rĩrĩ rĩngĩ nĩ wajirũ ndĩrarora kĩ value for money mwana ũngĩ value for money ya rĩrĩ ona tiga rĩu mbeca iria ndĩrarĩha school fees ka tuition ka ndwa mũciĩtaga the budget ya bũrũri ona tiga capitation tondũ maita maingĩ ndĩrona andũ maika campaign na capitation na rĩngĩ warora mũndũ ũcio kona atĩ ũtiga tu no understand CBC na by the way niĩ ona ũcio ti ũndũ ũnogagia na ũhoro wa capital tondũ njugaga atĩ tarĩu tũrarĩ na kĩndũ ngiri 48 so ona kocia nĩcio ciahetwo ngiri 22 rĩ ciarĩ iteithie kĩ what is the value proposition against the kĩ no ndaria ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ the budget ĩyo twaria ũhoro wĩgiĩ 600 to 700 billion shillings yes no gacoka ugakora ati kundu kwina magesha andu matira understand we no akihota gwithie mangu ukahota guthie alliance ukathie kure kungi no ta imagine ati mwana we kundu gwitagwo Turukana mwana we guku gardeners na kuria kungiri we ni arakihura kabicha kioro kia bobo uria tarahurithio irima ria kwenjwo agechenga na theci ekuhura mbica iriku na ara expect agikakigeranio kimwe na mundu uyu ungi ekuhura mbica ya toilet the toilet latrine kwina toilet na latrine kirima ni pito we ukiuga nĩkĩ ona kĩu ti pito nĩ gatheci na rĩngĩ ramenya no ndĩrona andũ acio rĩ o kũrĩa ngombe ciao ikomete rĩ andũ acio mathomaga na ciugo mathamaga na ciugo koguo gũkũ ng'ombe irakoma rĩ no kuo marenja na no mahĩtũkaga yes nĩ gũtauga atĩ na tatara rĩrĩ universality yarĩ ya gĩthomo kĩu mũndũ wĩ kũrĩa Turukana na kũrĩa kũngĩ matũra macio na mũndũ wĩ gũkũ tuikaraga ta kwanyu andũ a Kiambu itoka cia Kiambu region yes it is na nikio CB ni roka gwika ni equalization kana standardization that mwana arerwa tiriri use what you have improvise yes okorwo ni atom turathondeka tumira what you have and I've seen schools magithondeka atom na cartons they draw very well, they label it no kona mwana ucio ni ekatia ni ekogu okorwo ni dry cell ni practical ya dry cell turekai huthira indo iria wina cio hau tutekurora maundu ma kiria ma tutekurora na riri what am I lacking because once twajia kuiona ta people who are tadu maralak the people who mena inadequacy then tutigokinya handu hana na nikio tureka mind shift badui na tukitrainaga on mind shift nigetha riri we work with what we have and we embrace as we move forward yes but agora gwetaha besha I think ni kaundu kagirirwo kurorwo na yeah na view igi itondu riri tutingikuwa turatumira besha tugacoka tukuigua kwenda cukuru ingĩ ghost yes like now even capitation ya shukuru gutiri andu maherithika ta shukuru this time capitation ira releaseagwo by the end of the term ukaigua ati maheo capitation a week makihinga 2 weeks okay no ciragikire wega ni karakirihire mathire but teachers were asking how have they been expecting us to survive ginya hahaturi it's a whole month we don't have capitation we have submitted data
You know, now I'm speaking as me. We have submitted data. We have resubmitted the same data. Dere na mahetia no tutirona bia. So why? And on top of that, if this money is not released, what would it mean? The curriculum calendar yathira githidi agithira. So where would that money go? Tau hena mundu tukoragia nake akanjira atiriri ni hindi ava magumbaru ya university. That's okay. Ajira ati mathematics mweri ngomwe semester ethire. Anyita. Noru twaria nake akanjira atiriri ria guoka mugomori. Turugura arutani a university maletia kido billion ya gamugwaja inyanya. Yes. Wakora mwana urari thini wa public school. Ni akinyirirwo ni mwana withini wa private. Wanyita. 2. Kaundu gaka tukugwetaga nawe tukauga atiriri. Wago kwari na inegene ndonaga ati mbeca cia kigeranio ni cieherio. No turakibatara cia gwika ati agikorwo ici ni progressive. Yes. 20%. Na coke agia na certificate ya hali ya mwisho ri ni summative ya kuria mwisho ri. And I saw politicians makiuga ati mbeca ni ireheririo ri ndagereire kuyuria tiri. Who are these people? Matiramenya thini wa CBE gutire na kigeranio kirekwo niguo uhituke. Ino ni progressive tikuo? It is progressive. Kogo tita kire gya go print. Kana kire kya mwisho nikyo gya go print. But now you know there is a hiccup hado tondu twatumirwo portal-ini kigeranio kianeki gitagwo kigeranio kianeki itoma gekira online twekirirwo online portal ya neki toro twikire code ya shukuru and then we download and then give it to the learners kogu haura kibatara bia cia gwika ate printing. You require printing money. Rims shikogoro nake itakire goro itishiriki matano ni matano koina printing machine shukuru nefati uko na there are some schools without. Haya machine isho nishiko need toner antare udaigwiri arutani makiuga atiriri no iti na kwa thino capitation most of this money yes capitation ni ndire hau capitation ndebati ukavanginya tona nigo gikamba but how much is this capitation agikorwo mwana araheo 87 shillings ta capitation. How much is this money ati mwana araheo kire na waciari maguta wira uriku riu nikio turenda riri nikio tureka nikio tura champion riri the triad aciari manyitanire na aruto na arimu na muciari okay wenda kuga mahigata matatu mari yes a triad mahigata matatu koguo wa mbere muciari amenye ndaciarire mwana mwarimu mwana wake tonguciria hena handu na igecine muno na riri hindi ya wathani wa muthuruti Mwai wa Kibakiri ora umete rware nigurikana muthuriti Uhuru wa Kenyatta akiuga atiriri tumenyerere kuga free education although subsidy tutumire kiuga affordable tutarura akora muciari etikitie atiriri wira wake agia mwana ni no gurire etago uniform ka uniform tagwa uniform na toginya yes koguo nita we mwana warikia arikia kuo ngari umunengere shukuru yes ugagicokerio exactly it doesn't work like that. So we need to have a conversation na gucia miario no majipia ni ukinyia kuria agirire ni tubatie kuga atiriri ni twa test otagatifa ni twa test system ino ya githomo ni kuina magesha yes this is the budget ni biru ni magana matano biru magana mugwanja ni kuguku ina magesha todi ndagia na undu ucio tonyonaga tu no kauduro kanini ndona minister ni okanga ni acera na guku oguo tu there is a real problem ni dathire mashukuru derito and it's very painful ugakora ati aciari mariu ginya ni bodi ya shukuru etetwo nigetha eshire na aciari imaiguithie kumera atiriri we don't have finances, we don't even know how kijese egeko nona tutautone gwetagwo ri ugacoka ugakora aciari acio muciari ndari mbeca ni tondu wa the level of poverty ndari mbeca koguo arera mwarimu atiriri he wira onokorwo ni wa guthambia cioro and then that money shirihe school tau no kijise no reta
na ninge ndwa marathire It is very sad. metha tacio ithuĩ twekaga gĩtagwo KCPE KCSE rĩu marenda KCGCSEA aga KEPSEA ni ndiramenya andũ aya na ndiramenya kana nĩ system nĩ ta njĩra atĩrĩrĩ Wanjiru kiuria kiega ndageragia kũria atĩrĩrĩ gĩkĩ kĩrekwo rĩ nĩ macukuru mara print card kũreherwo marareherwo gĩkĩ nĩ kũreherwo marareherwo o kũkĩra print ru o ta iria ingĩ kĩrekĩrwo container si wanachukua from the container gĩkĩrekwo nĩ kũreherwo marareherwo tũkĩrĩtwo rĩu gĩkĩ gĩtirarangĩrwo na mĩcinga aciana cienda kũiya ciye tutige kũhenania kigeranio nĩ kĩrarangĩrwo because it is the determining factor. It's only the 60%. Yeah, no, it is not the only 60%. Magĩkĩte iria 20 na 20 in no 60 is quite a good mark or score. Na mayo ka thikũ cigana kana gũkũringana wona niĩ ndĩritũ nĩ ndainũka ati tũkũringana na ũrĩa mwana tũmĩtware kĩrĩa pace based itanjira atĩ taurĩ nĩ twambe tũikĩrie rĩ tau mwana wĩna special needs either dyslexia autism Down syndrome you know any form of disability rĩ nĩ maratuĩka kĩta thĩinĩ wa properly. I think kulikuwa na training ya etkise na mashukuru marĩa mena special needs. I attended the training. Ciana icio rĩ cithomaga actually acio mathomaga until mwana ũcio a get the skill ĩrĩa arathoma rĩ daumaga level ĩrĩa rĩ you know if mwana ũcio arafundithio kũhinga ifungo cia shati until ajue daumaga to that level from that level tigũcokerithio no akorwo abatie gũkorwo akĩmenya na mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ rĩ nĩ efficacy efficiency nĩ kuonania ona kone mĩaka ĩna egũtũmĩra egũikara mĩaka nginya rĩrĩa akamenya kũhinga nginya rĩrĩa akamenya kũhinga icio tondũ mwana ũcio rĩ tarĩu like learners who are mentally handicapped mwana ũcio no mũbundithirie the basic skills okay koguo atangĩmenya the basic skills nginya cia gwĩtwara kĩoro wakĩmũtwara level ĩngĩ yake and that is where CBE ĩraingĩrĩra bado ũgakora the 7 competencies cira advocate rĩrĩ mwana atamenyete a particular skill or a particular competency itarira muigira you as a teacher you're not supposed to kuehera level ineo nginya mwana ũcio wone ni anyita okorwo ni practical mogwikaga nieka hands on whatever nieka nginya amenya because we are not preparing learners for exams, we are preparing them for life. Unlike 844 to prepare go nigetha twike kigeranio tuhituke and validation yaumaga kuri tariu ndahituka igagikirwo mugoka na kiria nandikia mohoro Wanjiru niwe urari na bemwe KKK but where do those learners go there after wenda ni ithu andikia mohoro tuliethaga andu acio mana ona tiafa tondu riri tugucoka turarora riri competence agikorwo turario horo wa collaboration and communication and collaboration mwana ucio ni arahota kwaria ani arahota go collaborate na magika group work communication mwana ucio ni arahota kwaria wega tajate Wanjiru nyonia nyamwe na critical thinking yes wathomithia mwana wa thiri critical thinking ya wekata itondo maundu mari negacoka mathome thiini wa university one of the units critical thinking at their level one of the units shikagwo thiini wa university education ni communication skills yes ora kwaria kero mundu aragi oro ugu tata ng'ombe ukerwa ati ukiaria ni ubati kwaria na mubango yes yani ugatuo kwaria guthikiriria togo turaria nawe tuhe na kindu kingi ndona kiragwo horo creative thinking ati ona horo wa gwiciria ri ni uri mutaratara yes harigi time management kwenda tumo tutiganite yes group wake wa gweta research term papers or groups yes you know sheka go thiini wa university no mwatwara ciana cia kuria PP1 gweka ati ciarie ciega kundi na cieke presentation yes
tari cukuru iria mwana wakwa athomagira ndikumigweta ni makoragwo na news time magathoma mohoro news time ni akuga atiriri we went for a weekend what did you observe niki uronire niki urekire mukaheana ka story kau mwana ucio riri ararugama haha if I bring my daughter here agukuhe uhoro muingi muno tondu confidence yake ri is already built communication skill yake ri is already built yo ni efficacy tisho icio ri efficacy koguo mwana uyu confidence yake ri daraja kome build do you know ithui a 844 turajiririe kwimenya twiko ginya our EQ is been very low ati saizi after umefika mahali wakinya wira ini wa challenge on stress ya wira na kina wazia gukorwo na hypertension na wathi wero ni stress nigurajia kweyuria what is stress management, how is my EQ ati no go trigger anytime duramenyaga ginya what triggers riu ni hindi mwana wikiria we CB thaici ni arathoma what are emotions, what are feelings, what are big feelings, how to handle emotions. Ucio ti mwana mo arauma how skillful kana gekota kuyaria ti kana gekota kuyaria yes kana kara question. Now the problem is mwana wa kwa ani question ile gona ni tondu I am this authoritative parent na hakiri-ini ciakwa ni ndekirire ni tondu ni ndoragio ciuria nyingi muno ndi munini gutire mundu kanjuria kiuria na ngiandika script iyo. So when this child asks me, "Mommy, why should I do ABCD?" ngaigua tara gamiskanta threat. So ukahura mwana wahura mwana ucio niki wamwika memshrink taucia na yachirika imwana icio cina cukuru na guko yani muciari cukuru itiuremi mwana ithu twao cina niki maracina niki cukuru. Let me give you an example. Ugicemania na mwana urarumari agige kanini ri ungimioneyo iki ni irresponsibility ya muciari no ni wa mwana but if there is a mental disorder or rather reke tuge gutire mental disorder ugasa normal kid no gukadoka dakurora dakuruma dina rigi level ya miaka 3 na 5 okome how are you seeing it can go to more practical to jamani na supermarket na mwaligo wamugiria kwa indo egaragaria mwana ucio ri turamuona eke we muciari. So I am as a normal parent, yes, and as a disciplinarian, yes, as a disciplinarian and of African Gikuyu, yes, niate African father niate niogwete we muciari. There is no way mugithi supermarket kavati kumenya atiriri kavati kuya kira kirabatarania na ugikera gativati kuya ni kavati kuigua no gativati kweharagania like ko react drama do ne gustikasta drama niguo kone kiria karenda wewe muciari ri ugufeel mwana ucio ni akwa shame ni arajonorithia guku tigwo so uko react from mwana uyu ni arajonorithia koguo ukahaha tukunyange nigetha mitugo eno ithire no he mwana ucio ri it is a response. It is a response yarere rigida ni araigua mutirajigwa and the only way area gweka nigetha mujigwe ri ni this nigetha seek attention. We are saying so you is it a displaced aggression? Yes, something like that. Wada kuga goko supermarket ri taketuthi kahora wada kuga tondu gatithikagiririo mucie nikio karoka kweharagania gatinoka kweharagania supermarket peke yake mpaka nyumbani anajiharagania ya ikoda disciplinagirwo nyumba ti mwana ucio tiko discipline ata disciplineagwo modern discipline irauga atiriri we stop punishing learners or kids, we start disciplining learners. Disciplining repairs, punishment niko inflict pain he mwana nigetha a respond to uria we urenda kogo mwana ucio eko respond kuri we nona tondu ni aragwitigira ti tondu ni arenda go correct behavior and later in life we are having problems with teenagers kana adult life
tondu wakurire panishagwo ri haria wakinya hakiri cianjia na wajia gukorwo na agency ati I can stand for myself urespondaga uriactaga toria ungireactire wi mwana otajaterere niguo tukitono no niona korwo ni muciari ni address ria kimenya atiriri mwana uyu ri niki arenda what are her needs no ni kweciana what are her emotional needs no ni kweciana indisciplined no every human is inherently good gutire akishokia uguo ara respond to kona tari indiscipline it is a normal response for example an addict haya an addict tugerige mundu nyuaga njohi muno na kena kere from mundu utara understand what it is ekona mundu yo ni immoral tiguo mundu uyu ni careless daroraga family kana dakiyaga mundu uyu ni yaga indo agikaga ati you know akaiya indo kwawa agathie kwendia and such but addiction is a normal response ya mundu arageria kurira pain okay emotional pain njo tukucokereria ri ndina bata na well being of teachers yeah very important aikoro outare matatu ekawe remunerated come again matirare ho uria kwagiri no maona atati mathuro mwe magathie na ndege kana riri muciari nake no murutanio no muciari yes ni mararwa ringi na partner ko kagena kiru kitagwo displaced aggression yes oroigi mental health ya ciari na arutania na igukorege kwate bicha kiu ni kiuria hito ko tucokera na hihi statement yako to nijo no turagithikiririo ungiro uheane evaluation ya kana urore system samate umirore eyothe hino maundu mari kutufati uko tugika niguo twagiririe system eno ya githomo tukoba ikiria hanini kwiro borwa mwana wa Jaruo Mujaruo anaitwa nani yule takota Nyadundu I think I love Nyadundu ucio wa mugithi asha Nyadundu kiari gicamba Nyasembe o Nyasamba Asembo do you have Asembo wena rwimbo rwa Asembo onatugi dance nini Asembo riu ri kana no kaina hindi wengi ngodonie kuo kuguthakira ruru Wapi Bruno Oliene Dr. Kochura Indi ubaro chene kacha Apinyo ubaro chene kacha Msalimie Elda Kajuki na nyaga Ejuja dem Unya kachi Unijuki na jarawaga Wilijuki na sayawaga Akunijuki na nire yenye Gula lego chaman Wilijuki na wuyu mali Adeka engineer Wanuonge wasiwasi
Lizzie msalimie Edwin Dola. Enonge uchochezi kulokwala, enonge uchochezi, akundi waonge midomo mingi, wanu waonge midomo mingi, wanu wachodo mana teach. Steve Rapolo, wanu wachodo mana teach. Hey. Yuma woyongo tulebe tu wapi Clinton Adwar. Yuma woyongo tulebe tu usipinagi, sipinagi walongo, sipinagi, sipinagi waweru, sipinagi yae, sipinagi walongo, sipinagi, sipinagi walongo, sipinagi yae, sipinagi walongo, inaba ikine, sipinagi walongo, baikine, sipinagi walongo, msechoroma, sipinagi waweru, msechoroma wo, sipinagi walongo, msechoroma sipinagi walongo, sipinagi walongo. Eni etagwo Osiepe ni Prince Ida. Leure tugithi gutiria wajiru tondu matha maitu ni mathira njui nake Shohiotha Faith ni aroka kaundu kau ndakwira horo igie well-being ya murutani mwene hihi igi macera irio mishara ringi mundu maruire na partner, you know, mental health iyo nao contribution yawe afati gukorwo hana ate thina wa cukuru niguo mwana uyu nake akorwo ati kuria mucii ti dysfunctional family. There is the dysfunctional family ejo ni ucio yes guko na kuo ti toxic, kutina toxicity hihi kuvati guikarate tari we the research ile ya ekitwa ni kiwote marauga 53.6% of teachers are suicidal. That is so alarming. Tondu ni kuga atiriri tutari na a regulated teacher riu ndio yuria guga giki na gikuyu gutari na mwarimu regulated, self-regulated, emotionally fit, mentally fit na physically fit aguthi ko download baggages ciake he mwana yotutaga displaced aggression. Aggression. Ne ufati ukomenya ati ndio mundu kunyita tumaundu ndirakwira urangutha challenge he mundu igatiriri ati nini ni wati ukorwo the on TPS the CS wa githobo of course you don't know more than the parliament buru. I tell you here I come. Yes wauga mwarimu uyu ri otora kwana koro kwena suicide yes thino wa police force yes wakora ni tondu wa mental health ni mental health guku naguo autania ya ri now atia ni arwaru amwe ni arwaru ni tondu wa stress like now there is a university lecturer where you ragire ni undu wa kwaga kurihwo kiria mishara na kufutwo wira. It is very sad. Kwanza ucio ni brother ya murata wako. It is very sad. Ndigo gakora atiriri arimu aya ri tugithoma ithuiri tutiafundithagio horo wa mental health, emotional regulation. Tori ari umareka CB, which is a very good shift. Kugo mwarimu uyu ri akorona triggers ciake arokaga cilodera mwana akapanish mwana uri atagirirwo gukorwo agipanisho akapanish mwana handu ha ku discipline mwana. So tugukorwo na generation ni dwaru every now and then nake muciarire tondu we parent the way we were parented. Koguo angikorwo aciari aitu mari arwaru ri tungiaga kumenya triggers citu na haria twina gathina ri toko downloadira gwe ciana citu. Okay. So muciari akorwo he mundu ajira haha Lawrence ajira aciari makorwo me open minded ate mwana kondu wona mwana ucio akigaragaria supermarket ri ndukajie kumuona indiscipline. Okay. You know, and you separate behavior na mundu na mwana. Tondu mundu wothe akoragwo inherently good ona meishika na aria othe mekaga aria tuonaga ni orufio
mundu wothe ni mwega rĩu rĩ tũgĩtiri harĩ nona tande muge kaima ya ngai we muge Thank tajira tele ni tole jono shara kama shukuru ri mundu ngienda kwaria na Vanessa kana within pavi yaku ya yohoro wa gutaithiriria angikunyita na njira riko mundu ngienda kunyona tukoragwo na Land Place Limited no ahurire thimu 0704 636 708 na muthikiriria maduka hurire thimu thaicio kahurira rucio 0704-636-708 hurira thimu twaranirie tuke twarie na arimu aku tumere CBE ni ndu tumere who is the modern teacher, who is the modern learner. Tondu mwarimu wa CBE thaici ndaretwo mwarimu aretwo facilitator, ni coach na ni mentor. Okay. Yes. Ndigi muno. Ijo tumanake ni Vanessa Wanjiru. Muthenya umuthe uhoro igi githomo ndonire irandu magitwandikira uwa ihura no wega nyihia siasa tukaria maundu mabataire twaragia uhoro igi maundu megi economy na muthenya wa rucio tukarania ati turathie na mbere no kaundu karia hakwa mwene cio giatha fethi karibu sana. Gitumi gia kurora nyamu ino tondu ndirakurire kwina andu ringi marari horo igi githomo no arora ri ukono ni kuhingisha arahingisha na niguririkana ntwe na zone officers tugithoma ni kwari na andu mari ku ona mari thiini ciari district head no ru thaici kuratuka kwina director wa githomo regional directors kitakenda county director of education nekuo tuna KICD tuna TSC tuna minister ya githomo na budget ira nene kuragwo iria uhoro igi githomo kido 600 to 700 billion. Yes na kido kimwe igira gucukira na ni jutona maratuigua ni intention yao ya gwika civic education utigano data Vanessa kana uri tumana jenga wakora gutige na initiative atono ngigeria gwetha mundu uraria geko ta by the way ona kido kimwe ndarikirie kuona shohiri agikoma tiko na interest na githomo kugaterere ona kungika no masiyesere mera mishinga bia ifaro na nakeke ginangiriga ta utangiriga ndo ina parastato fort we murangi no na cio mwana wagithire nikio maikaraga hau githomo-ini koguo twina mwihoko ati arumari murohori gi capitation no if aikorwo ugra prolata kuma ciana ci thiini wa kwamba toguo ciana nyingi na muno guko tuikaraga tukirana ithu aingi ndo baitho no mendarike kumenya ati ndirandarira ino ni kitu matha tuthurana no tuthurana uri ni kwa gukorwo turi oge asha taru kwa na 48,000 east iria ciari gwitu rwa na ngiri out of 48 de ngiri 24 irari gukuikuini hece ni ithu ta ithu gweta gugutone kwa mami ni ngiri igiri sana ni ndio kwanywa ikibia mwana na cigana Muranga na icio out of 48,000 24 irari gukuturi no ni ukoraga cukuru kanini gegithi getagwo Nyabaria High School mwana wa mujo ae na mbi riu tukauria tiriri nao ni mwage icio ciothe ngiri 24 ni igana bae na D minor igana bae na D na igana bae na D plus ni uya tumathura mundu hana ta by the way doe andu mane uria tiriri ni riria ndarori tondu rika kwaria muthuri witagwo Njegerenge ita tahere ta populate na miaka ta 10 ndacokire kuria na iria tere haya andu makoma makimenya uria marenda magithire veine mathura kindu makimahana meguthura mundu uria uraria tao uria ureka tao na ngwiciria hau niho turagwa kigeranio no wega no menya ni ona nyonire wekira show prep ndona uria wa mitariria ndaringaringa nyina aciara ndamwira atiriri ino ni turabatara thikiririe to riu no amenya ni rio riu ndi hau riu ni hindi turaingira ni hakwa ni hindi turaingira PP1 ino amenya no uria ndirona tiga ni haria mutanyendete wega ri umuthiri ni mungianengera muhothi akiore ha data ithia thirikari
ya muthu munge nengera kiondo tondu riri muthu no anyitirira sector ya githomo wega tondu keke tumanjugi guto ni nyonete andu ne marahenio niguo no nakora na maita maingi andu kuna andu maretua njuhiga no waona ri no marahengesha aciari na makahengesha niguo system tu na mwihoko tuone directors yothe meko agithomo na andu aria angi othe tondu kwina mbeca reke tuge na value for money kon ciringi kindu biro magana matandatu magana mwajari reke tuone horo cio ugikika thiini wa githomo gitu niguo riu ri tuthome ithegumia yes ithegumia ritu muthenya wa umuthi kairi urire ori ha maundu ma watu kuma tene imwe 29 iko mina igire riu githikiririe gaka wihithere nuka kahuthira rucio utonga na gitio ciumaga kuri we na we niwe wathaga maundu mothe ningi hao igwe niwe wina uhoti na hinya na niwe unenehagia mundu na kamutugeria otagiwa amen hau ni amen ndo kwa una hau ni hega uga kaingithomera Benjamin Wangariri yes angera wa kirota ni kuigwa wega kuigwa munyoto good asanteni sana riu nani ni kuingira we ndona muna